Bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena, il-vetturi b'magni plug-in hybrid tat-tip petrol żdiedu b'22.5% meta mqabbel mal-perjodu ta' 3 xhur ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. F'din l-istatistika ħareġ ukoll kif l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena kien hemm żieda ta' 12.5% f'dawk li huma plug-in hybrid tat-tip diesel meta mqabbel mal-perjodu bejn Ottubru u Diċembru li għaddew. Dan filwaqt li vetturi tal-mild hybrid tat-tip diesel żdiedu bi kważi 16% u vetturi tal-mild hybrid tat-tip petrol żdiedu biżjed minn 10% meta mqabbel ma' 3 xhur ta' qabel. Ġiet irreġistrata żieda wkoll ta' 2.5% fil-vetturi elettriċi, filwaqt li l-vetturi petrol raw żieda minima ta' 0.4% u l-vetturi diesel raw tnaqqis ta' 0.2% meta mqabbel ma' 3 xhur ta' qabel. F'din l-istatistika ħareġ kif sal-aħħar ta' Marzu ta' din is-sena vetturi f'Malta b'kollox kien hawn ftit inqas minn 415,000 vettura fit-toroq Maltin. Minn dawn il-vetturi aktar minn 75% huma karozzi tal-passiġġieri, kważi 14% huma vetturi kummerċjali, waqt li aktar minn 9% huma muturi u scooters. Dan filwaqt li inqas minn 1% huma tal-linja u minibuses. L-NSO qalet li matul l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena kien hemm iżjed minn 5,000 vettura li ġew irreġistrati. 3 minn 5 minn dawn il-vetturi huma karozzi tal-passiġġieri. Ħareġ ukoll kif bejn Jannar u Marzu din is-sena ftit aktar minn 7,000 vettura inġabru mit-toroq minħabba ksur ta' regolamenti.